شهیدین بیرو باوریه، شهیدین حسکرنا خاک ولات. خوینوان کانیه که پیروز همو تین آزادیه جیوت خون. ملت کرد جی لسر دریجاهی دیروکه به هزاران شهید و جانین پاک دبردوزا خوده دانه. دا کو مافین خواهین روا به دست خواه بینن. باکروان حازم جمیل موسى سمی جمال باتکه ولات پاریز و کرد پروره و لگوری کوکری وی جری بازنیوز را راگهاندیه لگوند ولید لروش آوای چمی دجلی لباشور کردستان ده سال 1953 ده جداید بویه. ده سال 1966 پشتی ایریشا رژیم بحث عراقی لسردورین کردی لحرم کردستان تولی رفین شورش ایلونی بو یا که سال 1961 ده دست بکر و براوانکی تجینته و حسکرن جدوزا کردی را به میرانی بروانی ده بردوزا کردی ده دکر. هر وها ده سال 1969 تولی هیزا هلا گرد بو و پشداری دگلک شرانده لگل زاخو دورین دنده لدجی رژیم بحث عراقی ده کریه و چند جاران جی بریندار بو. ده سال 1975 ده پشتی که شورش هات شکاندن بری خدا روشحالاتی کردستانه و پشداری ده کنگره نهمین ده سال 1979 ده کر. ده وی درباره ده حوالی وی شهاب میرانی که اوجی لگل وی دگلک شرانده پجدار بوه جبور بازنیوز بحثا شهید حازم جمیل دکه. منو شهید حازم جمیل لسال 1968 ما یکلونو سر وکو پیشمرگه امانه پیگ و حتی سال 1974 دورا زمار گنده چفتکی پیگ و بینه و شهید حازم پیشمرگه که زیرک و قهرمان و ولات پاریز بیه و راستی چجارا زین اجبیرا من ناشته و شهید حازم سال 1974 پشتی منطقه ما تعریب کری و امبرینه منطقه ما رکنه ناف عرب و هم جهات ناف شورش اللجنه محلیه زماره و وقتی سلیمان عمر برپسته بی او بی حتی سال 1975 نکسا شورش چونه ایران پیگ و از شهید حازم پیگ و چونه منطقه کرمانشاه بیشتر هنگی شهید حازم هات تکلیف کردن بریده که حزب چو با سوریه بیت او بیل ریکا ترکی هاتا گرتن بیشتر هاتا گرتن حتی سال 1908 هاتا بردان و جارک دی زفر هاتا سوریه وکو پیشمرگه که قهرمان مشارکه منو شهید حازمی شر گلیزا خوده ما قالك تقريبا حفتيه كي شر جليزا خمنا الى حكومه العراق قال انت زيد بيشمرجي ما شرد كرين شر دفلا نهلاي ما قالك شر بيك فاكرين منو الشهيد حازم نويري تقريبا نيف بريندار جيبيا وقالك شر دي ترمي بيك فاكرين شهيد حازم وكو قهرمانه كي هاتا برچاوي منو چو جارا جبير ناكمه. ده سال 1979 ده بو کارکی پارتی جبو باکور ترکیه هاتشاندن دما کاری وی بداوی هات جالی دسهلاتا ترکیه یاوی دمی و لجزیره بوتان هاته گرتن و راستی همو جورین اشکنجه هات کلنگی وی راسته و همو ددانین وی دبن اشکنجه ده هاتن شکاندن بشتی بناف بینکاری سروک مسعود بارزانی و ادریس بارزانی سربست هاته بردان و بهتری ساله که ده زندانی دما. اتویوه کی جی پاکروان حازم جمیل خبات خواه بردوام کر اشکنجه و زندان کرن لپیش ریاویا پیروز نبون ریگر و استنگ. پاکروان حازم جمیل کبناو شهید چارسینور تیناس کرن جمال باتک خباتکار و کرد پروره کنه شهید ده بردوزا کردی ده دانه کباوی ویجی جمیل موسى دبن اشکنجه ده زندان رژیم بعث عراقی ده سال 1978 ده شهید کد
دوی درباره ده حوالی وی عمر اسماعیل نویسکار و هلبسفانی کرد جبور باز نیوز بحث شهید حازم دکه. جهه وفاداری و بحثا مروفکی ستونکی جخبات شهیدکی نمر پشمرگی کی قهرمان مینا رحمتی حازم جمیل موسى سمي براسي جبر خنداوي وباشتي قهشتي يعني چالاك بيناوي بريدة سري ياقو رحمتي إدريس اعتمادكي كلي شرط كر او بي كار دكر چو ایرانی دهاتا باکوری کردستانی و هر وسا دهاتا روجاوای کردستانی رحمتی حازم وکو مناس کری وکو دیروک دزانه وکو شورشا و کردستانی و او ناوی وید شورشه دا ناوی حرکی بلکی برایوی او جی نزانه بن ناوی ابو نجم بی باوی جمیل شهیده نه مامی ویجی شهیده يعني جمال باطا نه شهيد هنا ديروكك دريج وك ستيركي ستيرن كردستاني ديروكك خباتك دريج كردستاني كار كدي رحمتي حازم هات پشمرگی قهرمان همي هسته كرداتير گند و گند باجار دگرياج بو جبو سياستا پارتي و كار و خباتي و جبو پشگريا شورش بكر باشور كردستاني هر وسط بو میوان مجیل و دامه بو میوان الحمی گندال الحمی براستی ملت دیریکی جی و ملت کردستان سوریا به ارککی باش را بو پیرا خدمت پیرات کرد و آری کاری او یه مجی از شرفمند بوم گو از تمنکی بچوک دا وی قهرمانی هناس بکم وی پشمرگی قهرمان وكو ماموستا مجيت قلت مامو جارنا عز ما تقول يا ماموستا تقول ما بيجنا مهازم متواضع بي يعني دهيد هشتيو بينجا وهشتيو شاشادا بارتي جير قلت قو مكتبك يشخورا فكا الديريكي وجبر ديروك سرسينورا يعني بريدا ما وتشتي ما ديتن وشونا پشمرگا و کاروبار شورشه و تکلیا اوید گوت نا يعني اجار کی او کتاب ربا مکر يعني گوت نا از مال بری خانی کری داما خانی مل سر دوشکا من یا از فنج از پیشوازیا حوال و خباتکار و پشمرگا و وابکم او از پشمرگا ما از حجوی کاری مکتب و کرسی و از حجوی کاری نکم براسي امام قالكي ما جي فايدة ديت يعني دفي واردة دواري خباتي يعني امل سردستي وامازون بون كرت پروري جان فيدايي جيانك زحمات درباس ذكر نامد مالي قال حلبي بود قد شو شامي قد ارقام شلو يعني قالكي وكفا خبات كار وك پشمرگي شورش چوا دهات اجازه کی المالا خو رحمتي حازم گوی رنگی بو گنداد ما ندگو خافي شوه ما بگهن مالی ام جانا دسه شو وا گنداری کاریت گران پاورا براسي پشمرگی کردستانی همي میرن بس میرانی وکیا حازم يعني من زحمت ديت يعني ميركي همبر سلطة يعني همبر مفارزة دوي وقتي دا مفرزين سوريا حكومة سوريا سريدا نطاني يعني قوتنت قوت البرخدة البروادة برفانيت بر مواقف سياسي دات كده رحمتي حازم قاسي مير بو وقاسي دبلوماسي جيبو هاد خلكي قلكي حاجات كده يعني حتى يعني حزي ويجي مجبور دبون رزقرتن واحترامي جير بقر رحمتي حازم كاركي يعني هشتي و بينجا رسمي ما بهفرا كارتكر يعني ام بهفرا درتكتن قندا دفرا ما ديريكي وكوشرا و هنجس كثير ما يقشتيجي رحمتي استاذ كمال احمد درويش شهيد ما نمر
باوریک مطلق برحمتی هازم تانی يعني شهادتك رحمتی هازم خوا فرد کرد بۆ سەر هەمی ڕێخستنێن پارتیامە و پارتیên دیژی يعني جەماوەرێ دێریکێ و کوردستانە سووریێ هەمیا ڕێزگرتنش رحمتی هازم را دگرت وەختات ئەنتیفادێدا بڕاستی ئەزێ هەنێک مەواقفێک و بەلکی کەس نەبیست بن یان نەدیتە بن gelek xortid hatin ji wa gunda dev ji hineka dev ji wa pekekê wat berdan dev eno em ê tevlî întifada Kurdî bibin dihatin navê xwe binivîsin taban meqerê me jî mala rehmetî hazim bû em li wê dî carekî ez hazir tu xort hatin xortê ez wan az jî dikim xwestin me bêxne wek yani eno katij hazim ra bêje bila me qebûl bike em ê herin مش رحمتي هازم را قوم بقاف خورتن چلنگن و ازواناست كم خورتن باشن و خواندوانن و خدمت بکن رحمتي هازم گو تواگو هگر دیاوا و باوی و نی تصریح ننویسه امزارو که خلکی نادزن جوا ام پارتی امزار خلکی بیوا نابن گو نه از مظنم عمری ما 23 ساله مش قوتي ما قوت يعني قارن گو که عمری وات شبه باو دایی که وان نون صبح خلکی گازن داش پارتی و هازم بکن از بلا دیاوا و باوی و ورن تصریحی بدنا ما انه ام موافقن ام وازاروکا و خورتا ببن پشتی کو شهید هازم بری خدا باجار دیرکی لروجاوای کردستانه بو برپرسه بارگاه پارتی و برپرسه سینوری یه نافبرا باشور کردستانه روجاوای کردستانه ده تا سرهلدان باشور کردستانه دو سال 1991 ده و سرپرشتیا و گوهستنا چک و آلیکارین خوارنه جبو سرهلدان باشور کردستانه دکر جالی رژیما بحث عراقی و هاتا ارمانج کرن و لگل 4 هوالین خواه شهید کد. هەڤاڵیوی محەممەد حەسەن حسێن ji bo Rêbazînewz behsa çawaniya şehîdbûna wî dike. Ser babetê şehîdbîna pêşmerge Qahraman Kadir û pêşmergê Dêrînê her du şoreşa Hazim Cemîl şehadebîna Hazim Cemîl em şalî Kurdistanê derbas bîn me du birîndar hebîn ew li ser Sinûrî bî me gazî kirê belem bomerê kirin em derbas kirin alêdî gote min tu her du birîndara bibe here dêrikê çareser bike ez dêrvêrê cemaetê durist kim ez ê hemiya derbas kim tu here min her du birîndar kirine siyarê de û ez berê bi dêrikê çûm berê de bîn evrazî berê de bîn bo aliyê Sinûrî derketim berê de bîn gurmên ji aliyê Sinûrî hat gurmêneke geleke hêzbî min zanî mişkîleyeke li wêrê çê bî belê min neşî ez bizirim me her du birîndar birin çûm bere müsteşfa dêrikê nexweşxana dêrikê ve çûm min çareser kirin her du û ez hatim ber malê ca bom hat gotî Hazim yê şehîd bî ez vegeram hatim alî Sinûrî bere xwedimê Hazim û 4 hevalindiyên şehîd bîn ser Sinûrî a xalasê malka êkî heyva 4 spêdê saet 5 nîv şehîd bîya. Bakraman Hazim Cemîl şehîdê Çarsînor di yekê Nîsana sala 1991 de ji ber wefadariya wî di ber gelê xwe de tevlîrefên şehîdan bû bi merasîmeke cemawerî berfireh bamedebûna partiyên siyasî pêşwazî li termê şehîd Hazim hate kirin û li Kuristana bajarê Dêrikê bi xakê hate spartin. شهید Hazim li dûv xwe 5 zarok heştin. Bi barkirina wî xemgîniyeke mezin ke di dilê Kurdên her çarparçeyên Kurdistanê de. Xebata wî wê bibe nemûne ji her Kurdekî heskerê doza xwe re. Ji ber ku şehîd wekû mûman e. Xwe dişewitînin da ku derdora xwe ronî bikin û şehîd Hazim jî canê xwe ji ber pêşerojeka ronahî ji Kurdan re kira qurbanî. Medya Dorsen